ko tahi wiki te kaumātua o te pakanga i ihu mātau. Hei tā te hunga poro tū, e kia ne ko ngā kaitiaki. Ka noho rangi mairi e tonu rātou ki te whenua, kia kite kōrero ātuhi o kawa rātou, i te kāwanatanga me Fletchers. Hei tā te pūrongo a te rina kōwhai, e hia ana te hunga poro tū, kia ki te tuhinga whai mana. E oati ana ki a rātou e kōrerawa e tahi whare, e whakatūria ki taua whenua tapu. E kiki ana te papa hopuni, a he rārangi poro tū hō, kua mahuta ki te pai. Wiggle, 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 heart, break, boom, down, Hei tā te rōpū a Soul, ka ū rātou ki te tiaki i te whenua o ihu mātau, me te whakapuaki i a rātou pūrākau. And we will continue to act in good faith, but we will continue to hold this whenua peacefully and passively until we've been given that written confirmation. Kaore anō, kia puta te whakatau o kawa, e tū ai tētahi hui i Wainganui i te hunga whai pānga. No date given, whether or not that was a formal invitation. We discussed it as a whānau and we decided that we would take them up on that invitation. But we want that in written confirmation first and foremost. He oi, ke tā wāhi ke te Premier i Tokelau, nā reirei kore e tāianga mana whenua ki te noho tahi me te Premier. Engari e hia ana a Soul kia whai kirimana pērā ki ngā hapū o Whangarei, nā te krauna tonu i hoko te Pakehi Zodiac Holdings i Poroti, mo te whitu irarima miriona tāra. Ke te whakawhiti kōrero mātou, a whānau, a rōpū hoki, hia te tauira mō mātou, ko Poroti tētahi o aua tauira, ka te aro atu mātou i tēnei wā. We are very grateful to the people that have come across New Zealand to help us protect this land. This is an invitation to the Prime Minister to come to the land, to experience what we are experiencing, to talk to her people, to engage with whoever's here, mana whenua, from the people that are here to support us. So this is an invitation to our Prime Minister to come and experience what we are experiencing. I have certainly sat down with representatives of Soul some time ago though. Again though, in my absence, ministers have already been in there, have been part of dialogue, and that will continue while I'm here, and I look to engage again when I return. Kei te mimiti haere, te rārangi matua a te ope pirihimana, a kua tono a Soul, kia wehe tūturu ai rātou, a kua tono hoki rātou, kia Fletcher Building, kia tango a rātou mihini, a rātou taiapa, me etahi atu o ngā taputapu i konei. Ingana mātou o te karere ki te kōrero atu ki te ope pirihimana, me te pakehi o Fletcher Building, engari auare ake. Te rina kōwhai, te karere.